بلید مشوانین هجا هفکاریا پارتیا سعادتی و پارتیا پیشروژی جبو حلب جارتنی اشاره داریان دسیو یک آدار 2024 ده جگری سروک ریخسنا پارتیا سعادتی دیاربکری حمید اوزان میوانی من سلاو بوده که حمید که حمید نها پارتیا سعادت و پارتیا سباروج yani Gelecek Partisi bir yardane ku hevkariye bikin, ittifaqı bikin. Li muhalefet gelek parça buya kek Hamid. Elgora bahveriya ve ev parça bun ne zeydetirdi berjebendiya destilati ango AK Parti'de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya. Yani gelek başaran. Tu çavad bine. عليكم السلام سلاو ورز بو و سلاو ورز بو تابا شوان مين هيجا ام دوی بیرو باوری دانه پارتیین ما بگشتی ترکیه دا اتفاق دکن لباجار دیاربکری وک پارتیا سعادتی دریه ما جگش پارتیان را وکریه دبن لوگویا پارتیا سعادتی ده دریه ما جگش پارتیان را وکریه و جبو اتفاق جمرا پارتیان چپگیر و پارتیان لیبرال تو فرق وان نینه تشتی هری مهم جبو پارتیا ما اوه کو قریترین حق و حقوق و عدالت و درستی و وکویه کو ام اتفاقا دموقراسی ام بخورت بکن و ام لدجی ذهنیت قیومتینا و ام لدجی ظلم و ظلم و آبوریا کو خراب کرنه ام لدجی وانانه ام دخوازن لباجار لشارستان دیاربکر ده کو حضور چه ببه کو رژیما سیستما ذهنیت قیومتیه بداوی ببه و استخدام کل دیاربکری وره چکرن جبو ویا پرنسیبا ما اوه چاوا مرحوم سروک ما پروفسور دکتر نجمتین اربقان دگوتن ام جبو خیره جبو باشیه جبو خوشیه ام تم آلی گرن دستک ددن لی جبو نحقیه جبو ظلمشی ام تم فرینن ام چج دستی ما وره ام ناهلن ام لگورا كيكي حميد بلي نها ظلم زور دارينا كيكي حميد نها بارتيا سعادتي وبارتيا Gelecek يعني بارتيا سباروجي هفكاري اتفاقك çekirne لكيجان deveran şans hayeku mesela serkeftin pekori serkeftin de hilbişatını işaret daryandı. وك آمده از دگورا دیاربکر از باخوم لدیاربکر هنکی نافچه وک نافچه چرموگه وک نافچه هینه وک پیرانه پارتیا AKP دهل بجارتنه دا با آوائه که ام ببیجن دموقراتی گرتنه لی نکو دنگین AKP لوان نافچه پربون جبر کو اندن پرچه بون اتفاقی تونه بون جبو ویا AKP ام بیجن د نافچه چرموگه دا شارداری بدست خستیه د پیرانه دا د هینه دا امکارن لدجی AKP لدجی اتفاقا ظلم و ظمه ام اتفاق بکن و دبن لوگویا پارتیا سعادت ده ام تکون هلبجارتنن هرمی از دوی بیرو باوری دامه ام دناو گل دانه ام بگل را دا آخون او نتشتکی زوره کو پارتین دنه کو دناو خدا اتفاق بکن و بسر ناو
partiyekî têkevin hilbijartinê ez bawerim eger em ittifaqê bikin wê di Diyarbekirê da di tû navçeyê da jî wê AKP bi ser nekeve. Keke Hamid Nuha mesela Diyarbekir'e tuzani mesela partiyen Kurdî, partiyen Kurdistanî bingeheke wan heye yani temelekî wan Diyarbekirê jî heye. Gelo daxwaza we heye ku li gel wan nêzîgahiyek çêbê mesela li bingeha li ser esasê Diyarbekirê bi wan re nêzîgahiyek çêbê bi hina jwarin mesela Hakpara PDK Bakur'a, işte bêjim Partiya Welat Parêzên Kurdistanê. Mesela hûn bi wan re jî dikarin tifaka xwe berfereh bikin. Dîtina we bikin. Belê. Belê. Min em wek Partiya Saadetê em wek zihniyeta AKP û dinê ên ku serê wan diçe secdê û naçe secdê wer em bibêjin dijminatîkî di nav me da nîne. Em li ser prensîbên heq, hukuk û edaletê em ji her kesê ra ittifaqê dikin, ji her kesê ra jî em dipeyivin û deriyê me ji bo gişê hemwelatiyên me vekiriye û di îdan da di wexta tiştê mîhîm da em diçin serdana gişê partiyên Kurdistanî ên me yê vira herhankî tu pirsgirêkekî ji me ra tune ye. Yani prensîba me li gor heq û hukûqe ne li gor em bibêjin nîjad û neseb û vanane em bi vê awayê difikirin bi gîşan re em karin xeber bidin em bipeyivin lê daxwaza min ev e ku li Diyarbekirê da û li temamê Tirkiye da jî em ê bi navê partiya xwe bi logoya partiya xwe yê Saadetê em ê têkevin hilbijartina. Yani wek mînak Keke Hamid tu zanî Keke Hamid mesela wekî şaxa Diyarbekirê yani bawerim hûn xwedî bernameyekê ne, xwedî programekê ne ji bo va salên pêş şaredariya Diyarbekirê. Lê mesela ji bo Diyarbekirê tu zanî em Kurdin, ji xwe Kurdiya te gelek paqij e, gelek kêfa min hat Kurdiyekî wisa paqij te qise dike. Mesela li Diyarbekirê xelk Kurd e. Yani xelk hin tiştene bo Kurdan gelek mühim e. Mesela bikarbê zimanê xwe li belediyê bikarbîne. Di xizmetê belediyê de bikarbê zimanê xwe bikarbîne. Yani ev ji Kurdan re mühim e tu zanî. Yani di şaredariyekê de wekî Partiya Saadetê hûn çi fikir dikin? Azadiya zimanê Kurdî dê çi qas berfereh bê wê derê? Fermû. Em divê fikr û ramanê de ne hûn dizanin em wek prensîb wek fikrê û ramanê giştî em wek mütedeyîn em difikirin li gor me gişê zimanan wekevin zimanê Kurdî û zimanê Tirkî û Erebî ên dinê giş wekevin tu zimanekî ji zimanê dinê zêdetir nîne û em wek partî em dixwazin ku zimanê Kurdî bi awayekî fermî di şaredariyan da di saziyên dewletê de di dibistanan da bikar were. Yani wek ez min li ser zimanê Kurdî li beşa Zazakî min master kiriye em viya dixwazin wek partî jî dixwazin ev divê nepirsgirêk be. Partiya Saadetê viya bi awayekî adîlane lê mêze dike. Lê bi rastî tiştekî dinê jî heye ez dixwazim bibêjin em Kurd em jî wek netewên dinin netewin di me da jî hemwelatiyên em bibêjin oldar henin hemwelatiyên çepgêr henin ev tiştekî tabiî ye ev tiştekî xwezayî ye ev ne sebebe ku em dijî hev bin û em ji hev ra dijminatiyê bikin divê em tiştên hevpar da em werin cem hev em îtîfaqê bikin. Yani niha li Diyarbekirê bi salan e ku qeyyûm di ser daye
اوی قیوم جگل آمده را جگل دیاربکر چکریه اراضی فروتن خلق کار خود درخستن چونه طرابزون نظام که داره هنه که انسان دنه آینه خستن شارداری باوایی که تورپیل نه خدمت هیا نه تشکی هیا یعنی قصد من غایا من مقصد من خدمته بله گهشت گلک سپاس بوده که حمید حسین شد دیار بکری میوانی